di hari mamulat rohani alani hadaki siap mabay kacit roha mororo SMS tu hempoki malohong lobok tarot toki Huripku SMS ku naroi HP harap doi
kapok tuloy na nahululuhi. Lupa ko doang nahujalahi. Alay anong sorot iroaki. Nung nadumolo na ang pagsinumani. Asos lang ako paso ng damani. Halimuto haki alani. Asos lang ako paso ng damani. Halimuto haki alani.
perbedaan mau solano si bahasota hasia Dingado husuku Tuhan Ise si doli Nasai mar telepon Se mar video call Tuhan Cemburu aku Cemburu
Labay at tamang ako. Bulan salvasito, kita berbada. Dumagamba ito, cukup sampai di sini saja.
Jadi ngamulon sariguna Urupia umanaon nanaciton Dihasianganon dirura partangisanon Unang pasokuan Madam nanaciton Akadom na lubian sa mataki
Pinangi domi ane inang Muna tuta lapa jupa doto Inang pangitu Dan nato isunan naku atuai Anggo diro hakimi ina Iko pano kuho
ngahu tomos sude alus ni surat ni ngahu papuas be sude nana biro hakko sayulah kulo mandong tu horito holong biro haki ito maradoko goari mengamahi yang roh hakon sasadaan manal sude naluni moro tungi nama hidong roh habito mohabahenong bagian tungamari goari mengamahi yang roh hakon sasadaan manal sude naluni moro tungi nama hidong roh habito mohabahenong bagian tungamari
Patol hasona sakitu ito Asa sudenia upoto sahasia Songo dia bagas ni Parga ulata Nang masuk pahorito Molosong sa hutiang Na tumagon nimbu mate Habitung masay bakong Pamamaku Laho makatahuri Ikutoto tanong di pestai O alok ku
sehon rohaki Tuhan bagas diholoki Tuhan daka suhata daka ulabe arido magati ulabe boiro margati anggo holong di rohaki sai hot doho hasia dan boy targati holong kitu hoda hasia holak corona tarpangan holak corona boy pasona rohaki saat kau di ujungnya holong aku doho hasian saat rodina matua saat rodina ubano kita nadua arido margati ulape boiro margati anggo holong di rohaki sai hot doho hasia dan boy targati holong kitu hoda hasia holak corona tarpangan holak corona boy pasona rohaki saat kau di ujungnya holong aku doho hasia
hadir di sana. Masihkah mungkin